سلااو بینەرێت هێژا ئەف دەمە و هەمی دەمێتەوە شاد بن پێ خوشحاڵین جارێکە دیگەشتنە فێک بوو پێشکەشکردنەوە بەرنامە ئیکۆنۆمی بەرنامە ئابووری لە کەناڵی بادینان سات و لە هەر خەلەکێک ئەم تەرخانکەین بوو گەشەکردن و گەنگەشەکردنەوە بابەتێکی گرنگ و ئەوژی گرێدای بیت ئابووریە هەرێما کوردستانی بە ئەش بەر vêyekêjî bînerê hêja ev bû demeke teban em mijîlî mesela şirovekirina rewşa abûriya Herêma Kurdistanê ne elbin sîbera van gorankarî û pêşdaçûnê dinî ku ev rûke Herêma Kurdistanê ya hewlo pêngava tavê beref referandumê û beref avakirina abûriyeka serbexû û beref binyatnana kayew û binemayê dewletbûnê lê vê welatî لورا ما فريدي تياب حقيقات كل چند خلككا واحتمال ان بوماوي چند هيفكا جي بردوام بين بو بحث كرنا همي قولاشكو سيكتر و كرتت ابوريه تريما كولساني دا ايا بزانين كا اف ابوريا ما هي اتشروش دايا ايا ام وكل هريما كولساني دا ام برهفين ببينا خداني ابوريه كا بهيزو ابوريه كا كو بشتن قياده و سركيشيا قوناغا بشي ريفراندوم بكات اگر هات افراوشه هاتا گوهارتن و ولاتن دراوسه ولاتن جیران ما ولاتن دنیای گواشتنت آبوری و یت سیاسی و دیپلماسی سر هرما کردستان کرن آیا هرما کردستان چه بدیل هيا و الترناتیف هيا بشتن آبوریا خو پیش بخید و بشتن و آبوریا خو هما چه نبید خورا گرید بوی چنده بشتن احتیاجات بازار خو قوت خوی اقتصادی پارزید بر همه خوی ناف خوی گشت پیبدد آیا ام بر همین اشعال صناعی و اشعال کشتوکالی و اشعال خدمت گذاری و اشعال اداری و اشعال دارایی و او همی شوان پرسانه بینه تجایت کو بردوام طبعا جیه گنگشه و جیه مناقشه و احتمال اجي طبعا قال جرب المسألة آبوري دا مروفنده جرى العاطفة دويت ندير كوي چوكا اف چنده یا گریدای مسئله زانستی و مسئله علمی و یعنی افروکا وقتی که ماسک هبیتن کرده که آبوری دا و گیرو گرفت هبیت ام نشین بیشین والله همه دقتیت و چه کشنینه و الوی ولاتی همی ولاتای توشیوان آسانگا بین ویا همی ولات توشیوان آسانگا بین توشیوان اول بین بس نه بو آبوریه که خدانا وان ثروت و سامان دولمند خدانا نفته خدانا کشتوکاله خدانا برهمت مروی خدانت وی ثروت و سامان بشری و مروی معقول لینا ولاتک تو ولاتک وکومت تو براورد که گل ولاتک افریقی یا ولاتک هجار امریکا لاتینی یا هر ولاتک دوره یعنی بتایبتی که تو مقارنه گل ولاتن هجار کی اجبر کو سامان تین سامان دارایی سامان مالی سامان بشری اودش تن قیاده و سرکشیت کرد لب دیتنا مکول همی خلقت بوریش دا وقت ما بحثی کرته کشتوکالی کری و ما بحثی هندی گرو گرفتا کری و ما بحثی کشیت پیشا سازی کری که افروکا ده بردوامی پیردین سر آسانگت گشتکرنا پیشا سازیه ام گشتینا راسیه که اوجیه ویا الوی ولاتی همی امکانیات و همی شیانت پیشکفتنا آبوری اشعال کشتوکالی اشعال صناعی و برهون ليه مشكلة ما إدارة كاريكو بيكنينا أو بعربيان بيجي سوء الإدارة أنا كنا ريكيا ريفا برنيو ريكيا بريو بردني يعني مسألة اقتصادي دا إدارية چونكي هر ولاتك وقت إدارة فاشل بيت بلا حسكي ثروة وسامان في الدنيا همي تابيت بلا عنصرية بشرية تابيت بلا همي إمكانيات تابين بس وقت إداري دا تفاشل بيت جلك مشكلة كمالسا لورا بارا بتر أو كيشت كو أوروكا جيل في خلاكي دا عم دي بحث كين سبارت آستانگ و تگره و گیرو گرفتت گشکرنا پیش سازی الهرمه که چه آستانگن افروکت کفتینا برانبر وی سکتریت کو بجنه پیش سازی و نهایلن اب پیش سازی گشب که تو پیش کوید او چه آستانگن ام دی شروکین و ام دی چهار سریار جی دینین لورا هکر اکم آستانگ ام بحث کن خوش کبرین هجا سبارت او آستانگت کو گشکرنا پیش سازی گیروت کن او جی لاوازیا کارا کرنا یاسا و برامینان سبارت تملیک کرنا پروژن پیش سازی که شکل نما کردستان داهی او ماوه که حتی ات مناقشات خدا گل
خدانت کارگه ها و خدانت پروژه گل جارا بوما بحثی هندک کشات کن او جی گریداین لوازیا کارا کرنا یاسا و برامینان سبارت تملیک کرنا هندک پروژن پیش سازی چکه دویتن اف یاسایا آنکو او یاسا و برامینه بیتا کارا کرن و دلنیایی و تأمینات بو و برامینه خوجیهی نافخوی هبید و هر وسا دویتن وری تملیک کرنا پروژن بچیک و کوین مازن ات یاسای دا و بیرید هندی مدیتی او برادرت کو بحثی وان کشات کنید کو توشی و مستثمرات بید توشی و برامینانت بید الهرما کلسانی بما بحثی وی کشید کن بیجن پروژن بچیک دهنه تملیک کرن بس پروژت بچیک ناینه تملیک کرن يعني جلك جلك جوازيا هيدنا برا حجم مشروعي وقباري مشروعي اف چنده خوش كبران هجات دويتن وقت تدويت ولاتي خو پیش بيخي دويتن همين نوعية بروجات واهتمام بديه طيبتي بروجين بچي يعني جلك ولاتا حصارا كفت يسار جمارويا ابويا كفت يسار لبروجين وين بچيك بخورد بوينا وقوات بوينا دجمنت وان او خلقك وحصار خساسر نشينا الظفر بيبكنو نشينا تشتا سروي ولاتي فرس كان اجبركو بروجيت بشيك مشاريع الصغيرة مشاريع المتوسط اذا وكو هيزا بزوينرا هر ابو يكي نجوا كده لورا الفيري ما كيشا هي سبارات تمليكرنا عندك بروجين بيشا سازيت يا سايدا افياسا وبراميناني ياكو بجمارة 4 دهتان ياسين سال 2006 كو وقت اشراي برلمان كردستان باتي دركرن افياسا خوشكبرن هجات بي تي في گوهارتنه بي تي في بيتوي چنده کو دویتن جاره کدی راست کرنوک بو هبید هموار کرنک بو هبید بس الدیف پرنسیب نیو و به چنده کو خدمتا پیشکفنا آبویا وی ولاتی بکتن دیساش اگر کدی خوشکبرن هجا کرن بچینه آسان گدیت گشه پیدانه کو آسان هم دیسر آوین او خالد کو گریدای جانب تکنیکی و جانب اداری و جانب بشری و او جی نبونا ریپیوانه که جیولوژیا بو آخه و نبونا هیچ پولین کرنکی آنکو تصنیفه که بو او زاویت ابکر پروژن پیشا سازی بین یعنی کشک ما هی الهرما کردستانی او بماوی چندین ساله او جی حکم سعکینه بردوام هیچ پولین کرنک هن هیچ روپیوانک هیچ مسحک جیولوژی نهات یکرن بهندک جهه اوید کو مشاريع الصناعي ومشاريع پیشکفتی تنا او کرن يعني شو افريقيا دي مشروعك الصناعي العادة كي بيت بيكو دراسة جيولوجي بو هبيت بيكو بولين كرنك بو هبيت بيكو مسحك بو هبيت يا جيولوجي كو بزانن آيا كا اف عرضة اف زاوية دي بكير عرضة كشتوكالي هيت عن كير عرضة كشتوكالي نهيت حتى المسألة باجرة دا قال جارة عندك دورو يعني او دورو ناوچد وكو بيشن دورو بري باجرة وقت باجر برفراد بيت هبقو عرض زراعية قال جارة دي هيتا تمليك كرنو وبيتا يعني بيتا دبركا مدني وشارستاني وعمراني اخر بكير اواكرني نهيت او عرضي شو عرضي كشتوكالي كيا جاك وكو مشروع الصناعي وانكو اواكرني وانكو جيت اواكرني واكنجي كرني لي بيتا دامال ساندن اوا كيشاكا قالك مازناكو افريكا الهرما كردستاني ديتاو كرن باش اف چند ام دي چواشين چاله سركن يعني كيشا اف ريبيوان جيولوجي هر وكو ام افريكا دكارين السشاشي ببينين وبزورين افخالا رقم 2 که انجام دانا ریپیوان که جیولوژی گلک فرابو وی بابتی ریپیوان دهت بکرن دویتن ریگرتن الگورین هندک زویت پیشا سازی ترخان کری بو پروژن بو پروژه یعنی زیاده کرنا افکاری دنا برا وزارت پیشا سازی و شاروانی دا يعني قالك جيت هين دويتن حقيقات يعني كيشي سر هين او كيشا شنا احتمال قال جرا دي عرض دنا بروجيكي بيشا سازي دو مايكي خدانه وي درابيت ابكري داتا بروجيكي دي بيكو الموافقات جهات الشولجي وجهات البيونديدات اوجي دويتن زيادتر هفكاري دنا برا وزارت بيشا سازي ووزارت الشارواني وباجروانيا ده هبيت بو انجام دانا ويكي اش خالق دي گرنگ اوجي نبونا بازار بورسي الهرما كردستان خوشكو برين هجا چکی بازاری گرنگه بو آلوگور کرنا پشکو قواله و سنداتا تاوکو بشن یعنی پروژن پیش سازی پیدا مزینن اف چنده جیده تا چهار سر کرن کو پیتویا یعنی چاو تو دشی وان پروژه پیش سازی گشه پیدای او جیده ویتن یعنی بازار بورسه بو هبیتن بشوکی علمی و هر وسط دویتن پیدا گرتن هبیتو پشتوانی بو پیتویا جیگر کرنا بهای دراوی و ریگرتن البلنبون و نزنبونا بهایان يعني استقرار عملات وباريوي ولاتي اگر تديت الولاته كي عملاوي ودراوي جلك دي هتا جوهرتن جلك جورانكاري وتقلبات عملاوي ولاتي ده هنا
بزانه اولات هدی ده استثمارات و پروژه خویت و برامینان دیش دست دادن چونکه بهای دراوی و سعر صرفی یا وی ولاتی یا دراوی وی ولاتی گلک مقیاس و پیوره که گرنگه بو و چنده که و برامینه بیانی و خلقه که بیانی بشتن استثمار وی ولاتی بکرد بشت بردوامی پروژه خویت پیش سازی بدر حتی بو و برامینه نافخوی جی اگر یعنی مستثمر نافخوی بیتو مقاوله که نافخوی بید خدان پروژه بید حتی بویجی گلک و گرنگه لورا البازار بورسي دشتن ريجريه كاتن التقلبات البورصيه وتقلبات الباري وتقلبات العمله عمله هر ولاته كي برامبر عملات دي كوب شوكي كو تاثيره وكاريجريا ويا سلبي نبيت السر ريوروا بريفاتشونا بروجيت بيشا سازي واباكرنا فان بروجا خاله كادي خوشكو براين هجا كو اوجي هر جريدايا بجيرو گرفتت آسانگت بيشا سازي ولا ريما كولسانه اوجي طبعا لوازيار سيستما نوكيا باجيه او نظام الضريبيه كو افروكا ام برهوت كده يا كو بشت بدرفت و مرجد براكتيكي ناگريدت چارەسەری بۆ vêyekê divêtin pêtiviya lêxuşbûna bac jê sandinê ji projeyên pîşesazî bû mebesta handana we beremînanê divêtin tu van proje efûke yanî tu neşê projekê evroke projekê pîşesazî evroke tal welatî da hebî tu te divêt minavsa gel mentûcê ecnebî biket û tu rabî baca wê zêdekey divêtin her welatekê divêtin tu hîmayeta mentûcê xwe mehelî bikey heker welatekê da hîmayeta mentûcê xwe neket bêguman ew neşêtin minavsê û rikaberiyet gel mentûc û gel يعني سلعه وكالا وشمكت بياني دابكات البازار ده هر وكو فيجا في عمل هريما كوسانت بينين جي داخل جي كشكاديش طبعا ما هر وكو هم بينن او جي دبيتن لي خوشبونا باجي هبيت بو كرسه واميرت هاوردكري يعني شلايب خدانه بروجا با جل جار طبعا افغاز ده هي باركه جل خدانه بروجات بيش سازي الهريما كوسانت جل جار في افنت كانوا في غاز ده بيجن حتى ام بروجيكت عندك كراسه هاوردكري دينين عندك ادوات الاحتياطي بمعمله خو ببروجه خو احتمال بهيفاده وكشين يعني كتابنا كتابكم وجا كتاب بدا فلان جهه حتى فلان جهه موافقه بكد او جدي موافقه كد بلن كد بو جهه كدي يعني بروتينات اداري بيروقراطيه اداري دولي كتن كوكو دلي خداني المشروعي صار كتن يعني دلي خداني المشروعي خو صار كتن يعني ولا بكتكو اهتمام ندى مشروعي خو بروجه خو افاد دفيتن طبعا افاد دفيتن القانوني والسيستمي والروتينات الاداري الفيرين نمين الفيكي بحقيقه يعني قانون دفيتن بشتواني المنتوجه محلي بكات وبشتواني الوان كساجي بكات يتكو بروجيت صناعي وبروجيت بيشا سازي الفي ولاتي دامزين وهاري كاريا واجب بكات بو انانا مواد الاحتياطي وادوات يدك بو كان دا وقت طبعا الدوله دفيتن بشتواني بكات حكمت بياساي قوانين تخو بريارة تخو اف چند جه داخل هريما كولساني گلک ضعيفه وحكمت چجاره پشتوان نبويه و برپرسين برانبر اخفنا خول فيري حكمت هريما كولساني چجاره پشتوان نبويه بو آواكرنا ولاتك صناعي الهريما كولساني ودليل وبلغه وهمي تشتل بردسمه وهمي تقارير ليت ابوري ورابورت ابوريت وزاره بيشا سازيه وبازرگاني و خطوايا 5 سالي ما هي همي اماجه چند داد كان كو حكمت هريما كولساني اف گيرو گرفته هي دعم منتوج محلي نكريا ودعم وان كساش نكريا تكون منتوج خو بيش بخن بري 20 سنه تقريبا هندك معمل مهابون الدهوكي وهبليل السليماني حتى وكاف معمله اشكار كفتينها يعني حتى وك نبشتواني بوها نشيت المنصه انتاج محلي بكات بيتشواني فيك اما معمله هم جيتوي تشول بوين هم عندك معمله تاتينا فروتن هم كراسيت و احتمال هم بيقوا شول كان وكو اميلتوها يعني هماي بناف ماين معمله حتى بيقوا نشين منافسه منتوج بياني جيبكن ابتني اشين بجم المواد الانشائيه كما زنترين كارجها تشيمنتويل تاسلوجل سليمانيه يكمين وكو بيجن يكم بروجي كو حتى نو كم ماي والشاي منافسه كانت قال منتوج بياني او بروجي تشيمنتو تاسلوجي بويا كو حتى نو كوكو نمونه نبتني بهريمه بلكو بو عراقي هميه يا دياره خالقادي خوشكبران هجا اوجي زيدبونا رجا باجا گمركيل سركرسن خاف يبكار ايناي اوجي اكشوان كيشا تايباتي البشا سازين خوارنه يعني الصناعات الغذائيه وهالقتنا باجا گمركيل سركرسن خافن كارهاتي البشا سازين خوارنه دا لورا باشترين چاره سري بو ويت چندش دويتن باجا خوارنه انكو الصناعات الغذائيه
اپریجا 5 سادش بهای کالاین هاوردکری زیده بید لی کارگین پیشا سازین خوراکی کوحتان و کارزمندیا دسته و برمینان ولگرتی اف تشتی باش الهرما کوستانی ده هی دسته و برمینان بماوی 10 ساله يتعفو كرين إجباجي يعني لي خشبونا بوكري سماحة بوكري جو زريبا جو مركي جنا قريت بماوي 10 ساله أفا بينغوا كباش بو ات في بيا فيدا كو بيتا پشتوان بو پیشا سازی هر وصال دی فیا سوا برامینان جماره 4 2006 حکومت گاندنا تورا کاربی بو کارگاه دویتن پستوی خوبه بگیرید یعنی بس الحکومت دویتن تو کاربی بو وان پروژه دابین کنه تورت کاربی اوه ایکش مرجت کو القانون و برامینان یا سوا و برامینان داهی یا استثمار الهرما کلسانه للوار تطبیقی دا بحقیقت افغاز داهی گله کارگاه حتی وگاه مشکلات کاربی هایی چونکه الهرما کلسانی دا رژه ترخانکری بو بار پیشا سازی یعنی رژه کاربی ترخانکری بو صناعتی تقریبا تنه سنور 700 دا یا حتی 900 يعني 700 بتني كهرباء هرمي بو مجال پیشا سازی چید اوج طبعا رژه که گله کیما حکا تو براوت که گل او رژه ترخانکری الولات دنیای او ولات کو اهتمام پیشا سازی دن الوی ولاتی دا لو را اکرهات الوی حالتی رژه باجا گمرکی سرکاسن خاف زیده بو بگمان اودی تأثیر که گله سلبی که اثر صناعات ولاتی لو را دویتن الوی حالتی دا پیشا سازی خارنه بین برچاوال گرتن و مراعات که تایبت بو هبیتن اش گیرو گرفت دیت کو بردوام ام شور سد کینو بردوام ام بیجین ریکا پیشا سازی دا کو ریگر الپیشکفنا تطور صناعي وجشكرنا بيش سازي الهرما كوساني دا او جي مشكلات ما هي اود بجني اغراق اقتصادي اود بجني نقم كرنا بازاري طبعا دفيتن بهر تشتكي هبيت تنهي بازار هرما كوساني بين حراج كرن فان كالا وشمكت بياني يت تركي ويت ايراني ويت ولاتن دورو بر چونکه باور بکن ویگا ویکه تو ام همی طبعا كرت في ولاتي تو وقت ساعت که سیکا ما و ساعت که بازار ما تو تشتکی نبینی که سیما که نتوایتی و سیما یعنی برهمه که نشتیمانی و خماری تدابید اما کار ساعت الوی ولاتی بحقیقت یعنی دویتن تو یعنی تو ده چواشی ولی که حمایتا منتوجی خوب که حمایتا بازار خوب که حمایتا آبویی بکی اما پیاسای دیتا چاره سر کنن یاسا دویت تو هبید یعنی یاسا که خاص یا طیبت تا هبید بو دجاتی کرنا وین نقم کرنا بازاری يعني کالایت بیانی ویت ترکی ویت ایرانی يعني یت بیانی وکو هرما کورسانه دا بشه حمایت منتوج خوب که یه اجتماعی وطنی لو را وقت تشتی ترکی ارزان گیت اسیکا دو که مستحیل کارگاه کا دو که بشه رکابریه و منافسه گلوی منتوجی داب کرد چون حکومت پشتوانی لی نکریه پشتوانی الانتاج محلی نکریه آوه او کشو امریکا درز بیتن هرما کورسانه وقت حکمت دعم نبید وقت تا پشتوانی بو کرت تایبت نبید وقت تا پشتوانی بو بازاری نبید بو خدانه کارگاهی نبید تو نشی الا دویتن پشتوانی قانون پیاسای دویتن تو پشتوانی لیبکی و ببیتا تشتکی فلسفه که خوجه یا سقامگیر با وی ولاتی و بیتا نهجه که آبوری دا تو شهید هدی انتاج خوی وطنی و اجتماعی پیش بخی و برهم خوی نتواتی پیش بخی حتی ویگو حکومت چه پنگاوه درست نکنی نه وی مجالی دا وی بواری دا لو راوه کش که ماسید مازنیت که افروکا الهرما کورسانی دا هنه و بین آستانگو گیرو گرفت البردم گشکرنا پیش سازی لوی ولاتی حکب چینا خالکا دی خوشکو برین هجا او جی نکارا کرنا رول بانقا پیش سازی بو پیدانا قرن بچیک اوه ایکش کشا مهبون الهرما کورسانی کو بانقا تجاری بانقا صناعی نبویا لورا ویره بو چاره سرکنه دویتن دوباره پیکر دارایی بانقی و مسوگر کرنا سیستما پیشکفت یا خدمت گزارین بانقی بیتا کرن بو صنایع کرنا کار و برامینانه هر وسا دویتن و برامینان هان بدهی ید خوجهی و بیانی بو فگش کرنا کرته دارایی یعنی ولی بکی توجهات و آراستین هر دو جورن و برامینه را چه بیانی چه نافخوی ولی بکرد که اهتمام بکرت دارایی بده چون کرت دارایی و هبونا بانقی و هبونا سیستم که دارایی اوده ببورن اوده پتر ریکی وکتن و پتر زمینه خوش کرد بو پیشکفنا پیش سازی لوی ولاتی دا
لورا الحبري نوكا طبعا صالت حشتيا وصالن حفتيا بانقا بيشا سازيا بو أود قلنا المصرف الصناعي أنكو البنك الصناعي بنك الصناعي بين الاتجاه البري نوكا طبعا قرت بيشا سازي قرت صناعي دانوان خلقي أبد كو كارجها تشيد كان بردوام وبرامبر فايدة كي جالك كيم وقصة مريح يد بماوي كان صالة أبا طبعا شلاي دولتي وبشتواني اللي تتكرن بنك الصناعي و أفريقيا طبعا جي داخلية كو أفريقيا الفي ولاتي دا أو بنك الصناعية كارانيا ونشرة القرار دتا كارجه بروجا دمين تبع البنك الأهلية بيت وكي كارت تايبات أو بنك الأهلية بيت كو فايدة 15 حتى 20 صابين سرخدان بروجا سرخدان تبع طبعا رجاء فايدة جالك أو بيجومان ديكاري جالك خراب كتسر پیش کفتنا پیش سازی لوی ولاتی چل ریما کوستانی چل عراقی اشخال اکادی خوشکو برین هجا کو ام داکو کیلت کن کو ام حساب کن اکش گیرو گرفتت پیش کفنا پیش سازی بگشکناوی او جی لاوازیا پیکر دارایی بانقی و نبونا بورسا و کمپانیات دلنیا کرنه آنکو شرکات تامینه بو پیشکشکنا وان خدمت گوزاریا اودی چه چهار سر بید بگومان دویتن دست کردن بکار بورسه و کو خالا وگشتنا پاشکوت و برامینانه طبعا دویتن ویلیتا بورسا بی چکی خالا وگشتنه دنا برا بورسه و يعني ما بين باشكوت و برامینانه دا و دست نشان کردن بهای سودا بانقی گلکا گرنگا يعني و هر وصاد دویتن رول بورسه کم کردن پاشکوت هاولاتیان و گورینا و بو و برامینانا کرداری کد بیت اگر زدبونا برامینان و دهات و بکارینانا هزاکاری يعني گرخستن و شول پیکرنا هزاکاری طبعا دویتن اکم تشتو رولی بدیا بانقی و بورسه چکی بورسا ریکه که بوید چنده خلکه که وگشتنه یا تواصله دنا برا پاشکوته و استثمار دا و هر وصا بهای سودا بانقی جی بیتا دست نشان کرن چونکه چند بهای سودا بانقی یکیم بیتن او بگومانده پتر مفای گینتا جواک خلکی و مفای گینتا مستثمره که پتر بشن استثمار بکن و پتر بشن کار و برامینان بکن ولاتی دا او طبعا دویتن دولت تدخل بکرد حکمت تدخل بکرد و هر وصا رول بورسه و مروفال خلکی بکرد يعني ده چاو شوی دلنیا کرنه و تأمینه بو خلکی پیدا کی کو خلق پاره خودان تا بانقا الوی ولاتی دا افریقا کی هیئت ویدید افریقا 1 دینار جیدان تا بانقی دا اما طبعا وقت ثقه نبیت و باوری نبیت و دلنیایی نبیت بگو من تو نشی وی خلکی رازی که بجیده يعني زوير زمينه تشيكي يا قانوني ويا اقتصادي ويا داري كو خلقك بحرية خوب آزاد يا خوبت بار خودان تا بانقي او هوشياري وعي بانقي هبيتن ووعي استثماري هبيتو كو بشيتن هر دينار كي بيتا دستي بشيتن وي دينار استثمار كتب كتا بانقي دا و افكار استثماري وهزرا وبراميناني پیدا بيت اما طبعا بيتوي جهدك داخليه بيتوي پشتوانيا ياسايا پشتوانيا حكمتيا رول دزگاه راگاندنه او همي بيك ولشن في وعيه في اوه چيكن بس في ظروفي دا وقت بينن بانك خالينا خطره هاي سر حتى بانك علي او خلقك نچار نابي يعني وكو بيجن نمجبوره پاره خودان تا بانك دا هكا بو چندين سالا پاره خول مال خو الگتي او که مستعدين پاره خودان تا بانك دا لو را حکمه شیطن وی چنده بیر وی چنده داد کرد حتی اف وعی الناف خلکی دا پیدا نبید المستحیله جواکه که پیش کفتی تلوی ولاتی بید جگیرو گرفته دی خالانه هیب خوشکو برین هجا نبونا کارو میکانیزمان بو کنترول کردن و پیوانه سازی جوری يعني سيطره نوعی الوی ولاتی دا حتی بگه طبعا هرچی نبید که هندک خالد گومرکی یدانا يعني سيطره نوعی دانایی الهر ولاتك طبعا هبونا كنترول بيفانا سازيا جوري سر برهمي ناف خوي كلاسن خاف ين هاوردكري بو بيشا سازيا جلا كيا بيتفيا ويا فرا چكل في ولاتي دا دويتن او بيتا برانسيب و هر چندين مالبندن كنترولا جوري الخالص سنوري وكما قلت هاتنا دامازاندن بس بحقيقة نبو همي كالا بتني بو درمانا و بو كالايت خوراكي دويتن بو همي كالا بيتا دامازاندن حتى بو اوتومبيلا بو كراسن الكتروني كراسن كهرباء يعني بو شي قال جار دي برف كي في ولاتي دا شي هندك كالايت كهرباء يا الكترونينا باور كه يعني كالا هي الكتروني بما چند روزه که خونا گرید يعني هم جوروي كواليتيوي خرابه وهم يا تحديد كليا كاد چند ساعت شغل کرد گلوب
گله جارا گلوپ نیونه گله جارا کاربایی دهتا سیکه داده برب که بو 3-4 ساعت کادی شول کرد مجمده های بو چند هی وکادی شول کرد سپلیت های بو چند هی وکادی شول کرد يعني هذا همين نتيجة چیه؟ مش انجامي بچنده ده والسيطرة النوعية في ولاتينينا الخالد السنوري لو رحت السيطرة النوعية هبيتن طبعا دي تشتي باش داخلي في ولاتي بيت وتشتي بحراج حتى بو ناحية درمان اجي يعني قال جا درماني داخل بيت يعني ولو يقوتي بو درمان خوراكا السيطرة النوعية ظناي بس ما قناعته هيكو انه بدرسي شو لي خونا كان فان خالد السنوري لو راه السيطرة النوعية دي ولي كانت كالايت باش بين دوالي كات كرسته ويدكت باش بيد وهر وصدي بتا پشتواني جي بو خدانت كارگه ها پیش سازی و معمله کو پتر احتمام بدنا انتاج خو منتوج خو الفي ولاتي خالق دي خوشكبران جا او جي نبونا مرجن وكولينا مفاداريه انكو دراسات الجدوى او بجن دراسات الجدوى ابوريدا طبعا فيري بيتفيا بو چاره سريا في كي دبتن چم مولتك پیش سازی نهتا ولگتن نل دستی و برامینان نل وزارت پیش سازی و وزارت شولجه اگر دراسات جدوی و مفاداریت گر نبید یعنی ویگا وی کابرا اگه چیت ملاینا پاره خود صرف کرد مشروع که دا بو اینا مشروع که آیا دراسک بو کلیه آیا کو ام مشروع ده سرکفتی بیت آن سرکفتی نبید آیا وکولینک هات یک کرنو یا زان بي فان دراسات مفاداريه ودراسات الجدوى هيك مشروع جنيت اواكرن حتى بمجال دي دا دويتن طبعا بالتنسيق بيت قال كوليجن كارجيري ابورين همي زانكو اتهرما كوسانه يعني اف تنسيقه وكو مكتب الشيرات كارينا يعني شين مفايج فان جهدو حاولوا بالضبط فان زانكو اول بجرام طيبتي زانكو يعني كوليجن كارجيري ابوريه اداره واقتصادي كو شولي وانا دراسات ودراسات الجدوى تشد كان مجال ابوري دا واداري دا بو چنده آیا ام مشروعه و ام مشروعی تا پیشکش کردن آیا ده یه سرکفتی بیتن سرکفتی نبید آیا ده مفاداری و چند بیت اشرای آبوری و کمالایتی و اداری و اوه همی طبعا بدیف پرنسیبت علمی بدیف بنمایت علمی اوه ده تا دراسات کردن و ده مفای گهینتا وی پروژهی و خدمتا وی پروژهی اشخال اکادی خوشکبران هجا او جیج آسان گدگشه کرنا آبوری او جی اکش کشین مهی که گیروبونا گشتنا کرسن خواهج اگر روشینی و روتینا ایداری یعنی گل جارا بار که خدانت پروژات بجن پیوا بجبروان روتین و بیروکراتیتا ایداری ام نشین کرسن خواف داخلی ولاتی بکن ایده چه تو توید بیجی خلقه که پیش سازی بکن توید بیجی خلقه که کرم کن برف کرده پیش سازی ورن آخر دویتن ویره آسانکاری همین لایه که بو هبن حتى الخالد السنوري عن نبتن القانون وياسا يعني خالد السنوري ويقوي جلك روتينك إدارية مظنة هي يعني حتى كرسك خاف موادك احتياطية صناعي داخلي هري ما كوساني بيت أبد دويتن وزارة البيواندي دار رين مايا بو خالد السنوري در كان يعني كو أسانكاريا بو خدانة بروجاب كان بارك أو كسيت الولايات الدنيا أو كسيت راد بيت باريخو تحت بروجي صناعي دا وبرهمي خوي نافخوي بيش تخيد برهمي خوي ولاتی و یه محلی پیش تخید بار که دعمویت کن و پشتوانی لید کن یعنی آسانکاریت گمر که لخوشبونا باجه يعني جالك فلترة دا يعني احتمال پشتوانی که راستا خلوان پروژات کن الوی ولاتی دا پیچوانه خلقه که مستعد مليارات پاره خو پیخت المشروعی دا پیختت اوی دا و دگل هندز دا هاریکاریه که نابینی جوره که هاریکاریه کش حکمتی لو را اوه که شکا گرنگا خوشکبرین هجاک و اوه که هم تجبینه دیسا هندک خالدی همشین بحث کن بشتوه که لس که هد گریدای نب وی مسئله و او جی لاوازیا آست کار کرد پیش سازی وی ولاتی دا کش انجام چندین هوکار سیاسی و آبوری و کمالاتی بوینه که بویا اگر لاوازیا پشتگدارنیا وی کرد پیش سازی دا يعني أبركا مساما كارت صناعي دات نتواتي 13 سال ديال هريما كوساني ام دبيتن فير جزيده كان چكي افريجا نيا مقبوله شلي ابوريفا بو وچند كوام بشين هرسانگي كي پیدا بكن دنا پیکر آبوری دا یعنی دنابر همین سکترت آبوری دا او گلک الفراوی مجالی هر وصا لاوازی شارزیا را گز مروویل کرده پیش سازی دا او جیکش کشید مزن خوشکبرین هجا
طبعا في ولاتي دا تشتك وجوهرتني تشيت كات عنصري بشريه ومروفيا حتى في قوي اف بروجرامت بيجاندن وراهنانا بشيء ديف اسكي بيت فيدانين الفي ولاتي دا دبيتن طبعا بروجرامت بيشا سازيه وبروجرامت پرپیدانا شیانت پیش سازی هبن بو ولاتی و گورینا سیستم و پروگرامت فکرنه حتی نظام تعلیمی دا بیتا گوارتا نظام فکرنه و دومایکترین خال و گیرو گرفتی حکومت وید بحث کن خوشکو براین هجا او جی نبونا یاسای که ابو پاراستنا مافن بکاربری و پاراستنا بر همین پیش سازی ولاتی طبعا یا پیتویا کو یاساب اشلای دزگان تشریعی و پارلمانی و بیتا درکرن چه ولاتک نشتن پشتوانی الپروژن پیش سازی بکرد اگر یاسا نبید وی ولاتی دا هر وسط دویتن زیادتر هفکاری و کار هپشک دنا برا دزگاه پیوندی دار و رخراون جواک مدنی دا هبید بوی چنده کو پتر بشن پشتوانی بر همین آفوی بکن و بر همین صناعی بکن وی ولاتی دا کو بیتا هوکارک ام بشین وان گیرو گرفتت پیش سازی چاره سر کن الوی ولاتی دا الویره بینه تجا ام دی دومایی که بخلکاوی هفته اینین کومتر خان کرد بو بحث کرنا گیرو گرفتت بردم گشت کرنا پیش سازی الهرما کوستانی دا کو امی ویدارین امشیا بین چند خالن گرنگ چند وان آسانگا بدین دیار کرنو و پیخینه برچاوین هواین بریس الخلکا به دا ام دی بردوام بین سر بحث کرنا وان گف و تحدیاتت کو توشی آبوریا هرما کوستانی بیتو و هولداند ما بو ریفراندوم و چوانیا پاراستنا سربخوی آبوری الخلکا بعدا ام ده بحث آسایش آوه کن آیا آسایش آوه وی ولاتیا پاراستیا آیاش لای چوا کو تو بحث آسایش خوراکت که و آسایش آبوری که کو آسایش آوه بشکش آسایش آبوریا وی ولاتی آیاش لای آوه و امشاینه ببینه خدان استراتیجیت کار ریکوپیک و ام بشین آسایش خدا بین کن اگر هات تحدیات و گف و گورن وان دولت دوروبر ما زیده بو پیش ریفراندوم و دولت بونه آیا بو ناحیه آبوری امشاینه استفاده لوی آواری ما کردستانی بکن وکو فایده که اقتصادی شلای آبوری و چندین پرسیار دی ام ده داتا و زانیاری و جمارا شلای آبوری و ام ده دینه دیار کرن حتی الخلق دی بگینه هر بمینن شاد و سرکفتی